Well, for the twal, for my tekada, Pian may take an anwa, Itami, Bear, TV, and Yamatin, a jury, Yayum to twal, maybe Kiri, Dog Benjamin Duguchan, bought in Utiano, Median Martin, Tin Econon, what ye, Canano, Loga Chain, my parent attack twal, Mahomet Wananki Karaman, May Christmas, no Karaman, make Karamani, Kama Ping, take away a Materada, which you Tima Duong to twal, Kirwe Kin Ping, Body Kenyum, eating an anoketa, Mon, Kachikicho. Itika long equere metem kelo yom chini karman festive season donc ye kwa kwan kare amore to twal kidong bene nani timutek is subscribing and channel mamewa me Tammy Bear TV with a very kindano makare ki kare bino ngej mo pore ka chel ki yom chini ikom jeme meno paro be beru ikin mon ka chel ki cho manti kin content chel mo beru kami ni bene kore ki kore donc tiene wo beru ka working ping Matera da manano ni wadong kini na manok tutwal meter we kar me Christmas me karama man kama down ti kalonge matera da down ti ka wilu bongi down ti ka gon budget down ti ka nano lok me party ngome warama ti mene ikar man me karama ni we ko to yum chini betie i doga ka chele che dong lok mo wano ikin ping ene pon mon giti ka kar ki lok money di waje ni mon me kin amin cho me kin nini giti ka tinu teach makwa ko kongi keken donc pegiti kanano lok me family mai kire wilo bon ka chel ki mon ki wa yupu lok me ye wich ki dong bene nano lok me wilo gen ruk bot du tien ti dong mon te wanim kay nen cho me kinini gitiga tamo ni mir kon gite lok me ruk ma me gi pigi ken chalo gen ma pere tek chi nan chalo gwa kar kene be beri ot pel be beru tie ma be de twan mai kine jem mo kene dong tie lok ma pol ma ki wayni kay nen la cho pe ñu dong gwa kar kene pe be ber kam ñu ne mano du pe ki ket mano gwa yom chuñu be ti kwere bot la cho ki dako ci dong ba pe ñu mon ma pol de twan o wajani ki kar eni ping bere tin wang de twan bien chene pere bien pol cho ma watemo pe ñu tam gi ki bot gi ko wajani po legiti bode ma gi yelle lok menen rim to gi no chente be ki maintaining art chamu betie ke po nek lo tieno piano tieno kwan furo duga benegang merkineni be beri family betima be so thing related to lok me wilo bon me karama ke jam mokanem gen cho be giti kanane and permit pressure mo matek tral mo mio a ke bot mon we ke digi to tral mai wani kenen daga mo tamani bi keru lok me wilo bon ke jam mokane ke yupi wi chara the priority ma pira tek tral chi an is okay daga twer a mero ngo ma cho obera wani kin ping ento mon wani gen ben gi pe mo ken kenen la cho fudong peramo timo gi mo ma pore me gwa ko ga ki pigi ken gi bene gi be ki bongi ma gi ru ma be da ye wi gi mer gi yup wa tien gi mer be tima leng chino git kakar be beru ker bot gi twan me we ko ga ngo gi do ko chen pa gi chak yele pigi ken gi menen be gin gi chung pigi ken gi so lo ko beru tima tek radam now pi in me chiga win o beru win tam gi bot in ngo me tam kar en me Christmas ngo me tam la cho mi ru tim ngo me tam ni da o mi ru tim ma be da we ko do to ki gwok gang bot side do be ma be kidong Christmas mon katika bino ngoma dano meaning e lok me Christmas ene kin ma me to tem nyang ki bot in we kainen gwok la cho ubetemo yele pera kenam me kelu je muken we ko kon gang no i karman me Christmas ngoma pigi tego me la cho tim ye ba pera tek ben ko ni kainen budget no tiba duong ko ni mer ke wil riu ke wil muchede ke wil ko ni soda kenyo dago be mene olo to ki tere out endo kadong tiende pe ma peramo de one mon pore ni mere dago wek la cho ko piene fudong la cho pe o kiru tiente marwate me yupi yewi ke wi lo bon onyo gwok me tim mo jim mo kene ma pigi tego mene ye lok ma tie eni ma tin dongo bi winyo tam ke bot in ni mi comment ma megi pin kono ki subscribing ni tap it biri kin dan ma duong total mene ni ngej ma pigi tego ma kwa ko en jema kitman wanywa ko ka cheki in monetiga winyo kore ki kore ni ma tin wa ge ka kan fo ma tek amore